Ni pediang semua bahaya pi baroki para jor sasi sen syaki sawayom. Kajing penkrek ya ka election MDC Hajar Arfusan taki sengsan pertai baper kala ya syah balayoi bagi parti kum ka VVP bat ka NPP kila pelaj ya ka list jongki kandidat naki konstituensi baper hak HEDC bat HEDC ru kumjo. Kasora konstituensi kadai ka konstituensi ka baki pajba kin pai khmat bah kajik mi khmat dau MDC ubadai unong yalam kaliang persya haki HEDC bat ubalong ru si embarim haki HEDC bat kajing pano MLA naka parti PDF jaka parti NPP kidai kidau ki ba pelong ya ki pajba ban pai khmat syakane ka konstituensi kumbalong menta don laingut ki kandidat ki balati kena banyak hun na seorang konstituensi kita kilong iba John Thaba naka parti VVP iba Donavan Karwan Lang naka parti NPP bat iba Titos Welkhan naka parti UDP hausnam Hajar Arpulai kipat ba ka seorang konstituensi kila kentaj war ya ka parti NPP hakaba u kandidat jongkah iba Alan West Karkongor ilayo tangkasan sepak kendai fo Prabon bagi arti lagi parti reulom kata iba Kevin Melim ke parti PDF ilayo kadwe Hajar Laispa san po Prabon bagi iba Titos Welkhan ke parti UDP ilayo kadwe Hajar Laispa sau po Laibon wal lagi pajba ka konstituensi kila kentaj wara ya ka parti NPP napo ka konstituensi penban iba Kevin Melim ila penrung jubor ya ka parti NPP hasaura konstituensi nang baka jile pinjaso jongi syakatai ka parti Haden ka election kumta ka jingkeli ka bami menta kalong hado ki pajba ka saura konstituensi kin pediang moy ka ka jingla UTU MLA daka ba penjopat ya ka parti NPP lang ba iba Donavan Karwan Lang hakane ke election MDC kabanwan hato kaji yakun mentaka gantian na seorang konstituensi kan deh pedang ki parti reulom kata pedang ke parti VVP Persya ke parti UDP hato iba Titos Welkhan ibalong MDC Artem bat MLA Sitem na seorang konstituensi indang yaumi khmat biang hakane ka ganti ka bamenta baju yo ngeuhi ya kajing ya keren ki pajba syarum saneng kalong bagi pajba ka sora konstituensi ki dai ba iseng reulum na kata kadau kambon seni na kani ka konstituensi la job da kiseng reulum kumta lada kani ka jinglong ki pajba kadang ne klempep kajing ya khun ha kani ka kenti ka bamentaru na sora konstituensi kandai ha padeng para seng reulum kata ha padeng ka UDP Persya ka VPP namar kala erpra kan baik akan ka konstituensi kumbalong haki wei ki konstituensi haba pai patsya ukertong ka UDP iba Titos Welkhan idai ubreu ubala ibha hakasan pertai berkajing si arem jong i ka batang khasan board aka election MLA kapan iba ki pajba ka konstituensi ki berchania ya iba Titos Welkhan wala idai unlong yalam ka parti UDP kabiat relang bat ka NPP haka sorkar MDE 1 bat MDE 2 penban layo ipad ba idai ubreu ubadon ka nongrim bat ubak keren baik ya kijing sisha kajing yana jong i haka parti UDP klem da pen aka wai ka seng ka wipan wat hapdeng sibon ki sia ki batara kajing im jong i kajing do jong i ban yang Persya ya ki rai bom ya hab jong ka sorkar kuma kajing pen baik pot bat ka asam bat ka jing penrekam ya ka CRPC bat ka CPC haka jelah kapani ba idai ubreu ubayang haka nongrim bat ubanot panikren ya kijing sisha nakapor sa kapor iba Titos ila pani ya ka jing long rang ba bat ka jing bom long nyangko ngo jong i hanuru da ka jing klo jong i ban yang Persya ya ki isu bakta ya ki pajba kamper wala da idon haka parti UDP kabayat relang bat ka NPP haka sorkar kani ka jing bom long nyangko ngo bat ka jing yang Persya jong i ya ki rai ka sorkar ki balong Persya ya ki pajba klempep kilong ki daud rai ki bala perlong ya i wat bandu no ya ka syuki CM bat ban hapsyong ha kaliang Persya haki HEDC kamper wala da idon bat ka parti kabayat relang bat ka NPP haka sorkar kini ki jinglong jong i let's say kidai ki daw ki ba perlong ya ki pajba ka konstituensi badang bat syania ya i hado mentah kublai api para loki para jor de tata do pingde sembiang haka waipat ka video kublai sibon